Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur sahur sahur. Watun nami apalu poro angan dan niari. Kielle jangan nga ilalan rikul kaska. Kiboliki ilalam pamoneang. Boleh kila binna amotere antama rikul kaska. Leba kibisa ilanying kisarei cekla kunyi bu pising tay kalupay kisare chamba na jene sero na kigaru-garui nantama ceklana kipantama kilalanguring nampa ni palu nitayan nati no na janga nga palu ki kanre boleh ki berasa kay lalam pamaja kibisay sa giyang tangkasa punay nake sa giyang pintalong punatang kasa mo ipalumi ane arena anra kang kanre tiak ikalupai garu-garu nampaki ciniki jangan ta pun nanti namo jangan ta kibunomi komporo tuliki garu berasata sa giang sa jene na punai sa mo jene na bunami pepe komporota apa sadia ki urin dandangang bonei jene ingkatia ki pasangin alaloi lansana pantama mi kan resitang ngati noka ri urin dandangang lek bakinjo kidandami sa geang tino
Nitayan tino nakandria watun nami anyanggara jangang. Minyak ko pakai ya, yami antu minyak ko pakai ribangia kiparin rai kompor ka. Una bamba mo minyak ka kisanggara mi jangan lebakan di paluari sumpay. Ipantama ki yang asinna jangan pasangalin na atin na nasaba rasa kisal lang. Pun nalabiri mo sikola jangan ta kipantama mi ate jangan ta. Kutong ko ki kamalak-malak ka lapu-lapu kisalang. Teka lupay ichiniki kanrea. Punati mo kibuna mi pepe komporota. Oh malil labir miamutun jangangko. Kiang kaki nampa ki patiti mutung. Na apare cobe-cobe lebak ku pasa dia lada lasuneja lasunake botoma lebak aku pulong-pulong minyak ku pakai ya minyak iya disen resumpaing ku pakai nyanggara kisanggara ki sagiang kalumeng puna kalumeng mo kiang kami hampa kipatiti pantama ngasengi cobe-cobe kanta dri belendere besoka kitongko ki nampa ki besok tuliki besok kisare cek lah siagang pising sikit depi cek lah besok anjari mi coba-coba besok hehehe anjari mi Kak Do dan Niarita Maiki Kak Do. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.